Boşkovardın подписчиктери, көрүүчүлөрү, биздин мекендештер амансыздарбы? Бүгүн 2019-жылдын 10-февралы биз Ноокат мал базарындабыз. Ноокат мал базарында элдердин саны көп. Бул бодо малдарга болгон баалар кандай экен? Бодо малдар жагына өтсөк, аралаш эле тартабыз. Бука, сааной, Koçkorlar, koylarının bağları kандай eкен біздің канал менен чогуу көрүңүздөр. Біздің каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Мына Ноокатта алды бука ушул болуптур бүгүн баасы. Тил болуп калыптыр да бул. Сemiz бука экен, канча тиш экени? 4 тиш бука экен. Канча миңге сатылды эми ушул? 110 миң сомго сатылыптыр. Касаптар алдыбы? Aşa turgan ballar aldıktır. Konusunu baladı, konusunu. Konusunu baladı, konusunu baladı. 110 ming so'm uşul buqa satılıptır. Abettey rozi görüyor Sayet. Abettey rozi görüyor. Buna buqalar hazır kasaplarga satılıptır. Muhammed geldi sen. Günüge qaraptır. Mına şu eki buqa da. Şul eki buqa mınандай kasap kançadan alıp atat eken dep köpçülüğüңүздөр kızıgıp suradыңыздар эле. Мындай soyup tarazıga koyup berişi şunun 290 сомдон koyup берет экен. 290 сомдон. Hem bu taza etine же майнадагы. Eki böyrek mayı koşup tartılат экен, калганы тартылбайт. 290 сомдон таразыга коюлат экен. Kella payçası olsa kasapka kılat eкен. İç mayı menen. Buluydu da görsatip koyalı. Boz uy bu le. Boz uy eken kançan tuğan uy? 4 tuğsa kerek deyit. Kançada otasın hem şunu? 60 ming so'm surapatır şu uyga. Bu çoğun uy eken. Bu sağanıydı görsatip koyalı. 60 ming. 60 ming so'm eken. Kançançı balası menen? Ikinci balası. Ikinci balası menen. 60 ming so'm. Kança litr süt berip atat hem? 10 litre, 12 litre süt verir. 10-12 litr sütü var, eki mal sütü. Gelinlerini de tartıp koyalım. Sağını izleseniz numerini de ayta keteyin. Balası erkek. Erkek balası menen. Balası menen o. Numerin nerede? 78 menen. 0778 menen. 78 05 45 numerini çalıp baylanışınızlar düşüp beret. Bu boz uydu da görsatip koyalı. Bağası 60 ming so'm eken. 2 jumada tuvat deydi. Kançan tuğan uyam bul? Kançan? Qornidagi 4 ming. 3'tü tuğan uy eken, 4'tü tuvat eken. Naşıl uy bağoltat hazır. Kança örtas? 60 ming so'm. 60 ming so'm berip attır. Kançan tuğan uy eken? Ikinci balası eken. Ikinci balası menen uşul sağan uyga 60 ming so'm makça berişip atat. Bizde ham tartib koyar mı? Var, veresin mi? Satsam al. Ver bunu. Erkek kurgaçı torpağı. Almashtırarayım mı? Dengeç durup koymuyor ya. Ertek zaten. Ya bana satmayacaksın lan ya. 60 ming so'm. Çat. Yo aşağı aytdim ekan. Eskerte ketemiz 12 litr sütü var eken bunun. 61 ming so'm verdi. Berem. Hadi sen 61 ming so'mla. Gerçekten 4 ming so'm ko'zi qaramala emas. Al endi siz ketdingiz. Var. Sadece alasın 65 ming so'm. Boshqa. Ona ikki buçuk sizga beraveradi bu odam.
Mına uşuluydu. 61 ming so'm uchirda bavul o'tadi. Oldu 65 bin bugün. Iyisi olsa 65 ming so'mga satgan emasmen deb atdi. Qiziq bavul tatag'in ele. Urg'och turpoq ekan, turpog'i. Shunda 62 ming so'mga berishdi. Saydilla degan bola berib aytdi ekan deb qo'ying. Sotuvchi Saydilla degan bola ekan. 62 ming so'm toza berdi. Dağınan bavul çatat. 500'e verip Buldağı sağını ekan, o'zlari 65 ming so'rayaptir. 55.500 ga satılbaptır bu uydağı. Kaçıncı torpog'i bu? 4-chi urg'och o'xshaydi. Erkek torpog'i bilan 55 ming so'mga satılbaptır shunday. Qancha litr sut beradi ham? 5-6 litr sut beradi ekan. Torpog'i bilan da jiroq qashqa ekan. Bu sağın uydu olsa 65 ming so'm so'rayaptir. Bütün el 65'ti böyle olan şeytan okat sağın uydu. 65 ming so'm so'rayaptir. Qanchанчы torpog' ham, qanchani tug'an? 4 tug'an uy ekan. Torpog' erkak urg'och. Urg'och torpog'i bilan. Buni elchilar egasini ham olib qo'ying bitta. Egasini olib qo'y. Oling. Bu uydum olsa 60 ming so'm kemi var ekan sağın uy. Qanchani tug'an? 3 tug'an ekan. Torpog' erkak urg'och bu. Urg'och torpog' bilan 60 ming so'm kemi var. Qanchaga bermedinglar bozorda? 51.500 so'mga satmadik dedi şu uydu. Şu buqani alışıptır torpog' erkek 34.500 so'mga olibdir shuni. 25.500 so'm olibdir. Qashqachi? 26.700 Ushul Qashqa bo'lsa 26.200 ga olinibdir. Jaylov qaydachi ekanda. Erkek torpog'larga bunday bolalarni so'radingizlarmi? Shular 35 ming so'mdan so'rashyaptir bozorda shularga. Kemi var ekan. Erkek torpog'lar. Siznikichi? Bunun da bahası 35 ming so'm ekan. Erkek torpog'larni ko'proq ko'rsatib qo'y dedingizlar, mana baga turgan. Kelechegi bor torpog'lar. Bunun bahası qancha ekan? Bunun bahası 33 ming so'm ekan. Qara. Yaxshi baga turgan erkek torpog'lar. Bu erkek torpog'larni ko'p so'ranib o'tasizlar. Bu biraz kichikroqlari jana tartganingizdan şu 4-övünü 90 ming so'm kemi var deb attir. Bunday salıştırıp görüngizler mana baqqani. Yaxshi kelajak oldida torpog'lar. O'spirim. Bu torpog'larda ko'rsatib qo'yaylik. Bular qanchadan boshlanib qancha so'mga cheyinkilar shular? 20-25 kichik. 20 ming so'mdan 25 ming so'mga cheyinki torpog'lar ekan. Erkekga bordi bular. Erkek torpog'lar. Oturup masa darsanız katta. Жақында қыла отырып дарсаңыз бас. Мына балалар ушундай бүгүнкү ноокат базарында. Ушундай торпоктор керек болсо номерин дагы айта кетейин. 0770 менен 598 599 кече бизге комментарий калтырдыңыздар. Номерин айтып койбопсуң ошондой көп саткан торпоктор деп. Başı, deni, таза өгүздөр. Мына тени башы таза эркек торпоктор. Çalsanızlar болот. Kamerada болгон кичине biraz кичинерээк көрүнөт экен деп кой. Kamerada da biraz кичинерээк көрүнөт. Бул торпоктордагы бардыгы эркек жана тартканыбыздан дагы булар biraz кичинерээктер экен. Булар баалары канчадан? 20 миң сомдон кеми бар экен ушул торпоктордун. Канча айлык торпоктор?
8 aylık, 7 aylık, 9 aylık. 8 aylık, 1 yaşarga tola elek erkek torpaklar eken. Mına nomerlerini dagı ayta keteli. Oşol köp torpakların nomerini alбай койдуңуздар дедиңиздер. Mına Nokat pazarına gelsek, bugün daha köp torpaklar giriptir sizde surangan. Nomerinizi aytıp koyuň. 79 menen. 0779 menen 50, 50 81, 81 91. 91 nomerine çalıp baylansanızlar bulat. Kança baş var hem bir yerde? 15 baş torpak var eken siz yerde. Çalыңыздар. 20 ming so'mga cheyinki torpakların bağları bular. Egasi menen koşulup. Nokat mal bazarda çıkartayım. Mına oşonu menen эле катар ургач torpaklar da көрсөтүп кетели. Булардын баасы ургачылардын баасы канча эми? 15 bin so'm. Urgaçılar biraz arzan turat eken. 15 ming so'mdan surashıp attır. Jaylooga izdеп atkandar. $15.000 so'mdan. Bul kichine erkek torpakları da ko'rsatib ketayli. O, egalarni ham tortib qo'yamiz. Erkek torpaklar eken. Qanchaga chayin dedi? 20'dan 23 gün. 20 ming so'mdan 23 ming so'mga chayinki erkek torpaklar eken. Torpaklar ko'p kiret eken Nokat mal bozoruna. Hurmatly YouTube көрүүчүлөр, биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Биз сиздерге ар дайым базардагы реалдуу гана бааларды сиздерге жеткирип турабыз. Өз ойлоруңуздарды комментарийге калтырсаңыздар, биз ошого каратып тартабыз. Бизден кетирген кемчиликтерди туура түшүнөсүздөр.